Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsın abi? Sağ olun, sen nasılsın? İyi abi ne yapalım? Hesabımız kapandı. Biz de Manitanın hesabından dedik yayın açalım. Hugo abi! Hoş geldin Hugo abi. Şerefli, namuslu adam. Sen nerelisin? Erzurum sen? Ben Mardinliyim. Gel abi PK atak gel. Sen Erzurum. Erzurum Kurmancızane. abi Türk'üm ben. Kürtçe bilmiyorsun. Ben de Yok Kürdüm fakat Türkçeyi de biliyorum. abi biz işte Kürtçe bilmiyoruz. Gel PK atak gel abi. Gel seni Sen bir neden kız isminde hesap açıyorsun? kız hesabı yok. Bu benim Manitanın hesabı abi. Gel gel PK'ya gel. O nedir? Bak şimdi kız ismidir. Tamam Profilde kız vardır. tamam Manitanın hesabı bu. Kabul O et yarış. nedir? Hala sen beni Yavuz sohbet edelim sohbet. Tamam ediyoruz Sen zaten gel gel. sen nereye bakıyorsun? Havaya mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Abi normalde ben PK atıyorum yarışlarda. Tamam hele tamam yarış da yapalım fakat biraz sohbet edelim. Ya Tamam ikide bir havaya bakma. İkide bir havaya ediyor, bakma. ediyoruz abi zaten kabul etsen sohbetimizi böyle edelim. Tamam. Evet buyurun. Nasılsın? İyisin. İyi abi sen nasılsın? Ona teşekkür ederiz. Arkadaşlar vurun tamam mı? Hiç durmadan. Pat 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 patlatın. Hugo abi gelecek. Rahat olun. Ya bağırma. Bak bak. Eğer bağıracaksan çıkarım. Şerefli, namuslu adam. Eyvallah. Bak bağırma. Bağırma gel güzelce sohbet edelim sohbet. Ben nereye bakıyorum biliyor musun? Bak buraya bakıyorum. Tamam gel sohbet edelim sohbet. Edelim abi ayıpsın. Tamam. O sesleri kes. Ergenekon'da yurt kurar dostlar, bozkırlardan gelen bir rüzgar gibi Altaylarda fırtınadır. Ya serserine mesela honun da karnı. Ya ne insanın? Tabiat ne insana ya? Şeklu şemal. Ye insane sureti insane ya. Lihalu harekat miji. Ne insanına? Bu ne vakit robota? Hayvanın. Faham kırın. İnsan bun. Başı ne başı var nina. اب نسلانها حمولنا اب نسلانها اغلب ويولوبين چما اب انسان جديا خو چه بونه و چه نبونه البر موزیک والبر تلفزيونا مازن بونه دياوا وقتيكو بحملايا لبر موزيك 24 ساعتا شرقي وكلام موزيك قداري كرنا قابا مازن دبنجي موزيك çizgi film, televizyon, mazın dibe mektep, evleystoke telefona, bilgisayar, و بمزنکی خورا به اختیار کیره نرابونه نرونشتنا هایا وقت و قدش خوش اسلامی تنه اسلامیش خود نزانن یا مول با اختیار کی لجم انسان کی پیر و کال رونه لجواتا وی گوداری بکی مویشه علمه هنک انسانیته اب نزان بده انسان را خبر بدن روبوت عین وک حیوانانا ودیت اسران هيا ايروينانا بي سي تي فاشاتي هايدي نسلانها ماذا وقتيقو اعتماد ديني تنبي وقتيقو دولتنا اسلام بي اعتماد ديني تنبي هاي حال بي دكايدي ابكر ويتشيدي او بخونا انسانا وكا روبوتا وكا حيوانا ايدي زاروي ويتشي ببنوي تشاوا زاروي خوا ادب التربيه بكي حيوان هاجو ورا هاجو كرم كم سيداي مرحبا اشتريت شاواي باشي
أنا بس الشباب السلام عليكم. عليكم لا السلام ماشي. ورحمة الله وبركاته. رحمة الله بابتا كاتشا ما يتماشي. والله باش جان سامي خدش ترازي بي إن شاء الله. والله بالله حال فيدري دائما از مزه من مكاتي كاني كفي جانلي عيني دا اما قول فيدري او شمرته جهد استم مالا تمام. او شباب بلك اشترته نهاز اسطنبول ما لاجيش كرجو سما ازيش ديردي لما سر شعبان. سيدايم تزاني من سيشار برسي من هنم بلي قول تماشي أنا بخير أخو تلقى أخو الأكراني بخن بلا بجني شيء بنام هنا كشفتي بلي كلامك. نقول سيشار برسي من زوا برسابكم وقالك هبالي دي جهنا بر اوجي ورك بلي سر شعبان كلامك. لها سيدا ميرو لتركي ملي بيانجو هيا وصايصال لوتو هيا وآت يارشي هيا والتركي عراق جي سربستاو جي تفروتن أري اشترى بيجم امي بيچكي دي بي بچن بزمانه ما والحاصل دبيغنا الابي او جي هنا ايرو دولت جوا تماما فيرجي دستيني وفيرجيا باتشتا معاشي مامورا جدي يه بوليس اجي يه معلم اجي ونها زي بيجم يه ملاي قدروا اللي جدي كابج سيرفي تشتي نها تشتي كي جمره بيجا بله وگا تگود و دولت دا ایچکی سربستا بله قمار مینی پیانگو سپر توتو سپر لتو فلان بيوان سربستا قمار بله والله تعالى قلت يا إيشكي قمار صنعتي شيطانة بيسا خوش دور بكن بله وتقو جنال أبي نا بيبي نا جنال أبا ما قلبان تركي نا بيبي فحوش خانية كرخانة زنا خانية بله من عيب كل جزء بيش دعوات بيجي جنال يعني مالا هركس ناچي ويدي زلامي پاک و پاکش پیرکی پاک و پاکش ناچ نویدری ای زناکار ای چپل و گنی و پیس بزنای با مشغولن و یک دن از بیشم ایرو زنا الكرخانة نما مودا كرخانة شو حمود بربونه فعوش خانة كسيدي نما قيمة قب كرخاناتين فعوش خاناتين يا إيرو أوان مكتبة أونيفرسيتا عيشيرية أغلب إيوانا بونه فعوش خانة بونه جي زناي زلام جيد شغل بيرك جيد شغل بريوا هنا ودچن أبارتا خانية جبو ساعتك 2 ساعتا كري دكن دچن زناي دكن إيدي يعني مودا كرخانه مرخانه شو درباس بو تدبي ما معاشي معمولة جفيدي تي ما تشلويا تلويت برسي ام لوينا برسن يا مصدرها يا برسا ويبكي ياهو دولت وتيقو قانونا والشريعة وين اسلام بي وتيقو نه اسلام بي قانونا لا يقلقي وديمقراطي وكومونيزم وسوسياليزم يبي اوي حمودش بقومي يا دولتنا اسلاميه تدبي ولا فايا فرقيا içki قماري فلاني بيفاني ها ايدي go aş çuya go demşe barda go aş çuya pay çaqçaqon ket kebe zane ve mesele zane dbe aş çuya berlehiye الباي çaqçaqon ket kebe zane çaqçaqon çiya كرمك da aşağı da te bere aşe ave habun aşe go ave geriyan İdi çaqçaqon darik ki ha haluk çuçika qatık dara او دارك جي لازم ود اشتا بله يعني قتك دار ها وقت طفشي دوفكي طفشو دارك ايدي يقول لي هي هات اشي يكيل برق بر اش خراكر دقو ما كا چقچقونك ايدي خلكي شي يا دقو اش چويا تباي چقچقونك يتكبي خودش ترازي اش چوا تجي مسلاتا تجي باي چقچقونك يتكبي ازويدي جواب نادم زانه بمش بوي چي قلت نها زانم قلت الدم شوي قدرو يقرها يا ويقو وقت بيرجي بن زحفن ومجلو ماش تبرسي والله بالله قوم نزاني بانا
نها من الدراني عينا تجي من الميزان ومشتجي نت برسيان مثلا ازيار راستيش ترد بيشم بله بله يا فيك زاني مقو قوي خو بدم من علاقه ما بينك او para جزنای içkiye قمار فائز ettin an içteki din ettin ama ne olmaz tutquaze bela nej para زنای içkiye قمار falan bevani tutquaze bela tede tünbe kim معمول دبي معمول ب معمول ج معمولي كيجان قرون بفرق ناكي اگر او معاش او para تجريا خديته درخي هناك تشتي حرام بتبدي كرن تجهنك امر فرماني الله تعالى تدور بكين يعني هناك آية الله تعالى حقيقتنا بتبدي بشارتن تبي دقنا ام منفعات جسر مقت نبي ازي بي حقيقتي بشير مشابي خوشير قرم ناين مصر صمان تتخوازي بلا بريتا تشي وني حرام وقدياتش وي رحمل دي بابيته خدي في 15 رازي جوابا من يا محس كلبانا ابو ومالاته هزار جاريافا خدي في 15 رازي بي اذا كانت تقول 4% من هنا تيك فرسي بقول 4% من هنا تيك قلت ايه ابو هيا جويد حتى فيدي ازقلك سلافي خوش ترى شيء منها هباليكو ورن هنا همي جوار جي وقت مش كنت بخاطرته مالات صجع يا باشا اور بي حاجه ست عباره اهلا وسهلا حوالي حاجه يا دبي اشتويا باي تشقون كد كبي دي مثلا هاري قالي تماشا وانا قالي خوش كبران هجاب خيرا خو تريا خو الاكراني بخن بلا خيرا وبي ببيناك تبرش من ناين يعني قالي تماشا وانا خلاص انا بن يعني تبرنين غايه انا تماشا وانا ما 320 كسر بلا بمنا 1000 كس 5000 20000 بلا اب دنك اسلام بلا ببي هاري كرم کا اب هوانا سيف الدينو سورة الرحمن ربي عالمي بسم الله الرحمن الرحيم بنابي الله يقول رحمن ورحيما الرحمن علم القرآن او خدا قو رحمن نابكي وي الله قو نابي وي رحمانا رحمن معناه چيا يعني الفي دنياي رحمة خوان نعمتي خوان قنجي خوان الحمو كسيد كي مثلا اب نعمتك خديا اب داية مسلمان جي داية كافر جي داية انسان جي داية حيوان جي نعمتي خوان قنجي خوان الفي دنياي الحمو كسيد كي تفرق وجوداتنا خنا بلات كسيدا لبلي الرحيم معناه روجا قيامتي الله تعالى رحمي المسلمان دكي الماورمندا دكي واتكي جنتا خدا والكافر جي غضبا خلواتكي الله تعالى روجا قيامتي رحمي الكافر ناكي ابيك قرآن علمان ديا مع علمان ديا قرآني انسان وان هين كريا اي باورمند پیغمبر علمان دي قرآني ناقوا لفي دنيا نعمتا مزن رحمة خدي مزن كيا قوم ما بعلمين في قرآني يعني معناوي رياوي بما بدي ناس كرن وفهم كرن قوام درياوي ده بمشن فهمون قالي فاما درتورا زوب خلكي در نخن يعني هما كي قوتنك غلط قوت وادر نخن بلا حنكي خو ما بكن حنكي خوشي ما بكن واندر نخن حتى قو خبري فحش تشبلي بيس نبيجن ايقوم هو جي شرم دكي حتى وايونو بين نبيجن وادر نخن تمام يعني ون بهابرا جفاتي تكن بهابرا جفاتي نكن يعني جبر قوت تشتا قوت ويتشكي عكساتا قوت واش نابيجن يعني بهابرا قد حاجة فلانة نشين أري حتى خبر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي خير يا كرمك كيف سنين لسه فقط ايه
Tokat, Tokat. Ben de Mardinliyim. Kürdüm ben. Tıp kurmancı zane. Hadi. Çima ne tıp kurmancı ne açtıklayım? Kürt. Bu daha iyi konuşuyor benden. Ha. Ben fazla konuşamıyorum. Tamam. Senin neyindir? O kız senin neyindir? Ablam. Ha. Neden yani Kürtçe bilmiyorsunuz? Ben anlıyorum sadece. Ben konuşuyorum. Bu konuşuyor. Yani siz Kürtsünüz. Aslen Kürt müsünüz? Ari. Siz aslen Kürt müsünüz? Evet. Evet. Peki Tokat'ta mı oraya mı yani gittiniz? Göçmen. Evet. Peki buyurun. Sizin sormak istediğiniz dini sorularınız varsa buyurun. Dini soru sorun. Ega çift tıklayın. Sizin dini sorularınız var mı? Ben imamım. Din hakkında sorularınız varsa buyurun sorun. Dini hakkında mı? Evet. Sorsun. Evet dini soruları sorun. Ne sorabilirim ki? Ben size bir soru sorayım. E, ya hele dur Aydın. Ben sigara içiyorum ya ekranda Ya şey sigarayı oluyor. bırak ya bu birkaç dakika sigarayı bırak ya sigara sanki gıdam ya bırak sigarayı ya. Tamam. Hele ya gel ya adam gibi böyle gelmişsin sohbet edelim. Ha, Tamam. ha buyurun. O ışık da duruyor belki o ışık da hem sigara şeyi gibi yapar. Evet. Buyurun. Seni sormak istediğin dini sorulan varsa. Sen soracaktın bana. Ya valla Aa, hala Allah Allah. Ya mezena aba di sejber çıkaravi mecaza khar. Ya çıkare ya. Çıkara haram günah geli temaşa bana. Çıkara haram günah. Ya te unizane biştaklı. Ya ne ve ya gotati biştaklı. Lokman. İda çıkarı ne bakıyor? Ve şehri zukumi ne bakıyor? Merhaba hoca, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoca اشترى sigara peret yayını devam. Gitti kapat ki. Ne min nedit ya min nedit mi çıkara min nedit. O net beşetet bir sigara içiyorum. Net beşetet. Ene bayır peştre got min avil min nedit ya. Şevket başı. Başı yani sabi kılıçtır azim. Nurdi babada. Nugam İstanbul'da onun da az daş mı khud be camiye vatr katet bir şey. Pay bağımlar mecnakim yani. Çımatır meşnaki. Ne gözlü mecnakim? Mecnakim. Aret çıman açı camiye. Çıman açı camiye. Çıman açı camiye. Hey. Çıman açı camiye. Hey. Denk ne? Çıman açı camiye. Denk tete denk. Kudbe dvise çıman açı camiye. Zberva malay Türkiye hoca. Tamam ne mektebe jil mektebe ya Türkiye ne çe mektebe zaruki khud şeyin mektebe annu. Beled şerim. Çıma mane Türkiye tam nuydi zaruki tenakne Türk. Ya çalaka ve Ya aslan alaka zafa. Musadabka. Zaruki ta تناچه مكتبات تركا حمود تناچه دائره تركا تناچه قسطخانات تركا تناچه فلان يا تركا تناچ شغلي فابريكا قلت شغلي ايش فلاني يا بتركا هر تشتي ورابون ونشتنا وهبات يا وجيران يا فلان يا وكيني وخوش تركا قلت كريا حتى قلت بيزيد جامي ده قلتكم يا ود مكتبه ده ولا بهبرنا لسر عيش ولا بهبرنا لسر انشاط ولا بهبرنا دلقنت ده ولا بهبرنا يا ود حمود اشتادا ون قلتناكن ود مكتبه ده تام زاروكات كي ترك وشغيني ايتما غير اسلامي شي زاروكات اسلامي دول شي كبي ديني قوي ناس ناكي تو بحساب هنا كي تشمون بحساب جامعيت كن
محمد جامعة تاني ده ترك هنا إيه أو يا بقول أو ملايد جامعة ده بيشيلوا تركيتيات بيجي إيه مكتبي أو معلمي تركيتيات بيجي إيه ده ناخذ زاروكا خونش هنا مكتبي برسيو هنا وقرب برسيو يا مزنا كازي تشكي بيجي يعني أنا شو أو مسألة هل درها أنا الجامعة قلت بيجي ولا تدا سياسة بشرية هي لا يطلق ديمقراطي كومونيزم سوسياليزم هي قانوني بشري بارتي إنسانة إيه غير إسلامي قلت بيه ولا تدا بحساوي تكن بحسا خدين هاي كنش بقولوا ناشم تشنابي تمام أو يا زرار ناكي يعني حق قد مالا الله تعالى ده ديني الله تعالى بتاني ولي قوتن ديني بارتي بشري لا يطلق ديمقراطي كومونيزم بارتي بي بارتي جي فرق ناكي حمو بارتي عيننا تب بارتي كإسلامي نا نا با يك بارتي إسلامي نينا حالي حاضر الجامعة ده بيقول بحثا يك بارتي يك وان دولة والمولة قانونا نويكر وتقولي كرن هنجي تبي أزناشم تمام سر شعبا اللي بني اتمامتي وتقول بنا ولا تركا أنا شوف هنا خو مكتب شيء تركا نشاف تركيا خوجا نقاش بكرنا جي سياسة أو درش برولو ما تمام قلت بيش بقولوا ناشف يوم دي سهرة يعني خوش إسلامي خدور نكا بس هذا بس هذا خوجا تمام سيوا هابن بلا ببرسن تفضل ستافل تذكر خوجا رحمة الله عليكم السلام قديش ورازي بيه أول بسرچا أول بسرچا من أهلا وسهلا ناقة الرحمن علم القرآن الرحمن قرآن علمان ديا پیغمبر عليه الصلاة والسلام السلام عليكم خوجا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شلون راحتن عاش جان سامي خدش رازي سلامتي ان شاء الله والله هبالي خدمت از تاريخا قندي ديوان نزانم كرم كا هبالي أردان خوجا شمالك دبي خوجا هي مله هي سيدا هي سيد هي معنيها بنا چیه şimdi millet mesela millet dibê ya seydam şeyhim hocam yani veya sürekli karıştırılmış dibe يا فيجا أنا عالم أم دنا مدى عالمي إسلامي را أم دبي چه دبي هناك بي خوجا هناك بي مالا بكل ما جيت بي مالا خوجا بتركيد بي خوجا بتركيد بي خوجا كل ما جاجي جوا قرتيا يعني اشتقونا رجي يا مش معلنا رجي إيش همو كسيرت بي خوجا يعني مثلا إيه قلنا سيد بيجي إيه قلنا سيد بيجي جوار دبي سيد ايدي السيد اولاده پیغمبر عليه الصلاه والسلام سلاله پیغمبر عليه الصلاه والسلام جزاروي عبد المطلب وزاروي هاشم را تقولن سيد بري تمام تقولن السيد ليه سيده ايدي قو امش عالمي قرت به سيده ابجي كلمتك حرمتها يعني السيده معناها بعربي معناها سيد بتركيب بافندم بتركيز بأفندم بعربي جد بالسيدة أم كرمان شي مشوي ذي قلت يا مش عالمي قرن بالسيدة أجبر حرمتي. مريم خوجم جمر مثلا إما از بخوا أم سيدن أم جمال بابي قالن أم تاقينن. علي. مثلا جمر إما مثلا جمر يا شيخ مقبلهم إما از نشيخم إما أم سيدن من نخوان ديال ببم شيخ مخوان من نكريه. علي. مثلا يا دبيت چما اوتورد بي يا بيم كي تونساني اما بر نظامنا خو تجبرت بيجي شيخ ازنا شيخ يا هايدي الشيخ معناه عالم اري الشيخ معناه ريسبيد عربي شي عالمي خونا شي اختياري قلت بالشيخ سوريا ما بوس وجه شعبي اهلا وسهلا تشاو صح مثلا الله تعالى خونيزي كي زنا نكن جزنا يدور بكبن تشكي فحش وشفال وريك بيسا يعني كوريك وري كتشك وري بازمي سر تيك توك سر فيسبوك امي
بهبدورة مساجة بيشين أمي كورك بيازي كتشك شغلة بقرب كتشك أو كوري قول سر تيك توك كتشا شغلة ببيني أو كتشك بيسا أو كورجي كوريكي بيسا أو كتشا قولي لسر فيسبوك تيك توك بلاندا سر إنترنت بيازي كوريكي شغلة ببيني أو هردو جا بيسو تشابلا أي كوركو لوي كتشكا قول سر تيك توك اشترى مساجة دشيني أولا نبا أي كتشكي تجي لوي كوركي أولا نبا أو كوركي قول سر فيسبوك تيك توك انترنت مساج اشترى بشيني لي اولي نبا چما بي او كورك بي چاوا اشترى مساج دشيني نشتا تنيرش هزار كچكي ديرش دشيني تمام او كچ اي كوركو تجي جوي كچكي باور نكا او كچكاغو جترى مساج دشيني تنا حلاليه وي تنا تشتكي وي فوتوغرافي خوشترى دشيني اون بهبل دشتغلن زانما گونبت تنيره دشتغلي بهزار زلامي ديرش دشتغلي فهموا اي تزاني قال لي ما درت ولا بخير اخوا ولو بهبره صحبتي جفاتي نكن يعني جوابها بدون ندن مساجي او نكن وردويدا شبكن ايغو قوتني نرجري قوتن وانا جيبابيجن وخلاص ابالي السادات ابالي السادات Hocam merhaba başlara. مرحبا سر چاوا ام بي عويل السلام عليكم ما نباشا Ajazaki digarayım. Günde alakam şey. سر چاوا على Mene perse kurbana hoca. كرمكم Ya cemma oked leyzen. ارين Ve camci bu ara çay hava çetkin, khuan hava çetkin, am tişte hava çetkin, çay avve. Af tişte ve cam bukun haraman halala. يعني تجي شريكي ويقول هي الويدة خبتي الويدة بجنه تكرن تجي خدمتها واتكي تجي شريكي ويقول هي Navlu. والله Yani katiyen harama tedbeje. قطعيا حرام Perse kamaya diyece bu hoca. كرمكم Af tişte ser internette sanal para ve işte paraygo bitcoin şevlo takıvada ولا أو çizbeje. شيء نجازة أو شيء نجازة Navlu. ولا أو بيتكوين نجازة هنا أري دباشة hoca perse abi bun. إذا سرت على مرا أهلا وسهلا وغربي Allah olsun şu an. حيرة شغارة حرامة زرارة بدنا إنساني دي إسلامي دي قرالك قاعدك هيا دي بتشقى تشتيقو زرارة بدي بدنات الجاني تا حرام قد يشق قلت تشقى تشتيقو زرارة بدي مالي تا حرام كرمكم مرحبا سيدة أقول السلام عليكم السلام عليكم سلام نبي سيدة ماما. كاميرا Seyda Kerem Fırsat Kan. Kemal'tayım. كرمكم Seyda'm dolandırıcıyla. Ama ne Türk'e dolandırmıştık hem yabancıya dolandırmıştık. Güne. حرام قلنا تكيجي بخابيني وهناك جي تخابيني تشقى دولاندريجي بي ايش دولاندريجي تهنا Ne olsam vallahi. يا شغالي نبا خلو كا شغالي شاني منا كلو تبكي قولي سام جزايب خلو Araya ne kalıyor? Valla Seyda ma gokam. جاب بينا تمام مثلا رحت بهم دولاندرنجينا يعني تطبيقيا يعني تشتكي قنجن باش يعني ايه الزناكار اشكره الزنا يا اخوة يعني الزنا اشكرته كر سبقليت بما سبقليتها هيا سبقلياتها هيا معناه يعني الزنا بيبسي صلاة سبقليه خو بهبرنا مش سبقليه خو بهبرنا الزنا مثل الزنا يا اخوة اشكرتك قمار اشكره içki اشكره faiz اشكره dolandırıcı ben dolandırıcıyım ya اشكره ya mesleka خو هو كيك بس تعمير جيما يك بس فرن جيما تشي شركة بيولاس فرنم يا بس پاستخانه جيما يك بس boyakcıyma savakcı divarcı aviyajı دي bu meslek yani dolandırıcıyma خلقت خابيني ya harama توبه بكنش بي işi ريا ولا ريا خيريا Selamünaleyküm. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيراتي
Bro, PK. Okay? PK. Are. Tişku dey. Are you ready? Tişku dey. No speak Arabic. Tib Arabi nizani. No speak. PK. Let's go. Avçiya. English. Kurdi. Kürdi. Oo. Kurdi. Oley. Okay. Oley. Hadi PK alalım oğlum. Bundan gelirler. Kurdi zane Kurdi. Yes. Kürdi. Kalp. Kurdi. Yes. Hadi PK gel. Avçiya. Aynen amına koyacağım şimdi geldi ya onlar. PK diyorum gel. Bro PK gel. PK bas okey de. Okay. Hadi lan oğlum. تشتي ينفعش تشبط نأدبها نحيا لك أباني سنة وين تشجوا شذي Cengiz أقول السلام عليكم عليكم السلام بالزمن شو ليه هم مالبي سيدو السلام سيدو ماشي جان صابي وين شاوانين در چاوا انا او خوينا مخوي كون وني خويا كن ناين ترى زعيم سنجي انترنت دنيا ما ولا نزانم والله الوجه سنجي اوت بالزمن جزيري باني تركي سيدو عمل چوله أري هذا فرسيو جو ما هيا أري ده كلامكم عمل چوله ام نچونه خود به تو زانی هم ولی امکان من نینه أري وجا ملوه هم نمیش بکم ولی خطبه نه راوی نه خلاص نبی هم کوئی نمیش بکی أري مقارن में خطبه بلا نبيش مقارن में جاخواني بروبكن بري مالا بانگ بدم کوئی نمیش بکی ما قومالي بانك دا تقارن में جاخوب كي نه أري ما حمید سلامك تفت عليكم السلام خديش ورازي بأجي سلاف الواتكن ما تو ندید یا نگرن که من همین طوریه باید تلفن من نخواد چما اولوی نزانم اجی نزانم چما اولوی اجی نزانم تو منو بینی نه ازود بینم دم تا نبینی قصه باقمیش نکن باشه چه بی هایدی ازود بینم اون جباتینا ماشاءالله جباتا و گلکا سيدة خدش راضي والله مجال حشتلك خدش راضي برحمه خدين دي بعضيهم هم جزيرة بانيركي سيدة جزيرة الشعب اجيش خليلان لا ناصر كذا روش جيت زيارات والله تخالي ما روش جيت زيارات در شعبان مسلم قبل هادي أنت مشكور ناكي خد رعاتي غربي ملك خانم مش بابا ديارية مالت هذا ملك سيدة شاوي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك عيشتها؟ هاشم جان صابت شواني صابر ربي خدس راضي بي طالع عمري تدريشكي كرمكم خدي متخصص لابك بمتا ترجمة إنسانك يا عزيزي هوليري سرت عبارة أهلا وسهلا هري والله أزقلك كلام تبعت التيم قوتيتا خوشت إنسانك باشي فرصتها هنا ودي برسي منين النا بس بتخص لابك بمتا سرت عبارة أهلا وسهلا صابي أغربي أهلا وسهلا أبو ريان ابو ريان ازيدي قلت كرم كورا از باورم هبيدارم قلت خوشك بشتغلي خبر ما برانكا قلت الموتني نرزي نبشا ازيدي ابو ريان كرمك مالا چاني مالا ماشي جان ثابت شوي اريس ازدي مع ابو ريان
من نقول يتشما تيزيدي ها أستا دعوة دكم قلت ولي مسلمان ببي مسلمان ببا دات خلاص ببي جنة جهنم هي لوي دنياي ايقو بي لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد شخورا رسول قبول بكي پیغمبر الله تعالى قبول بكي او يا حياة خويا أبدي خلاص كي از دعوتا واتكم بالإسلام يبا ولا مسلمان ببن قالي يزيدية قالي فلاحة قالي مجوسية قالي قومونيستا قالي آتئيستا مان ملحدة ولا مسلمان ببن كتاب ربي خوا قبول بكن قرآن قبول بكن در رهبرتيا في قرآن إذا بمشن أو الله يقول جبوي ما الطعام وفيكي تشكر يا ووقت بدنا أو قانوني ويجي قانوني وي جمرنا كرم كم بويرون Selam. Selam nedir? Selam. Çaba Kerem ka Uzlam Hanım tu Kurmancı zane? Ere zanem etti. Kuderi. Aşmerdini mi? Merdini. Am nabi selam. Am bi assalamu alaikum. Salav çiya. Salav. Tamam. Salav nina. Selam aleyküm. Tevin. Na nain ya. Tişkudri. Tamam. Nقول تشكودي تشعر فاي Ere. تب Kurmancı zane baş. Ne ulu? تب Kurmancı zane. Zanem. Bunda ben ne ulu? Ne? Are ulu ya. Ulu. ولو ركابيجا Özlem Hanım سر çavarati Kerem kan Vaaz mı veriyorsun? az vazadıkım az malaman Kerem ka fırsata dini der hakkı din daha bin Kerem ka fırsat hopka. Siz anlatın benim sormama gerek yok. Amep Kurmancı'yı haber bedin. Kurmancı mı Kurmancı nizanne loma. Türkiye لا هنا بلا ايجو فهمنا كي بلا دركبي امام كرمانجي خبر nabe. Çima çenadı. Beni eci kurmancı hazdıkım. Zaten kurmancı mı? Ama lever kurmancı tane debe Türkiye beji. الويدري حمود تركن قي هرتمت بتركي خبر ددي. Eri. Türkiye haber de. Çima tip Kurmancı'yı haber nerede? Senden sonra ben de onlara Kürtçe konuşayım. Özlem Hanım ama te goydari bike te sabır te sohbete fırsatı bide gomiş var sohbete kipkin. Hem sohbet bakın. Tamam. Fırsatı ne benazi fırsat takım. Ama bana Kurmancı. Tamam azep Türkiye'kim. Adi haga bras et Türk min azep Türkiye'kim. Kelime-i şehadet. Her kim gelirse böyle canlı yayına ben onlardan iki soru soruyorum. Kelime-i şehadeti bize söyleyebilir misin? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Allah'a inanmak, meleklere inanmak. Kelime-i şehadeti söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Böyle birden sorunca kötü şey oldu. Şaşırdım. Ya sen nerelisin? Şanlıurfa. Bak birden sordum. Neden başka şehir söylemedin? Şaşkın ya. Şaş ne bak. Teşekkür ederim. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Tamam. Peki manası nedir? Manası? Nedir? Sen hiç hakkında bir şey bilmiyorsun. Hiç duymamışsın bir şeyler. Evet bilmiyorum. Öğrenmek istiyorum. Tamam ben söyleyeyim. O zaman beni dinle ben söylerim. Tamam. Ya yakanı biraz daha kapatır mısın? Tamam teşekkür ederiz. Aferin. Teşekkür ederiz. Valla saçların da açıktı bir şey olmaz. Yani fakat dinlersen çok memnun olurum. Dinlersen çok teşekkür ederim. Bazı kadınlar geliyor bakıyor ben imamım hemen kaçıyor. Bir iki laf etmeden hemen kaçıyor. Bakıyor ben imamım hemen kaçıyor korkuyor. Sen kaçmadın teşekkür ederiz.
Kelime-i Hayır, ben şehadet. niye kaçayım ki? Şöyle bir şey var. Sonuçta Kur'an okumayacağız ki. Ben niye Ya eşarp Kur'an'da okusan bir şey olmaz. Yani Kur'an'da okusan dinleyebilirsin yani. Bak. Yani bakıyorlar ben imamım. Onlar da açık saçıktır. Diyor ki ola hemen bize laf söyler. Bize bilmem bir şeyler söyler hemen kaçıyorlar. Yani sen öyle yapmadın. Şimdi kelime-i Yani şehadet. niye Eşhedü. kaçayım ki? Müslümanım sonuçta. Bilmediğimi de öğreneyim yani. Evet. Unuttuğum Eşhedü varsa en la da ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Şehadet ederim ki. Yani kalben inanıyorum ki. Şehadet ben ederim şehadet yani. ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bak şimdi hatırladım. Bak tamam bu şimdi peki diyorsun ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah ne demek? İlah mı? Evet. Yani ilah Allah'a olan inancımız demektir. Hayır olmadı. Çene bu. Ya çiğe? Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ne demek? İlah demek yasa belirleyen, yasa. Kanun belirleyen, kanun koyma yetkisi onda olan. Sadece ve sadece Allah'tır. Yani dünyada Allah'tan başka kimseyi ilah kabul etmiyoruz. Yani Allah'ın dışındaki tüm kanun koyucuları, yasa belirleyenleri, bize emir ve yasak verenleri Allah'ın emirlerine, Allah'ın kanun ve yasalarına zıt kanun belirleyen tüm sahte ilahları, ilah demek kanun belirleyen demek. Allah'ın dışında birçok insan kanunlar belirlemişlerdir. Her dönemde, her peygamber geçmiş peygamberler döneminde Allah'ın göndermiş olduğu yasaları beğenmeyip Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri kabul etmeyip onlar kendi halklarına kanun belirlemiş olan sahte ilah ve Rabler olmuştur. Allah da diyor ki bu sahte ilahlara la deyin. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah kabul etmiyoruz. Sen kimin emir ve yasaklarına, kimin kanun ve yasalarına boyun eğersen onu kendine ilah kabul etmiş olursun. Her ne kadar dil ile demesen ki sen benim ilahımsın, sen benim Rabbimsin. Fakat odur. İlah demek kendisine itaat ve ibadet edilen kişi demek. İbadet nedir? Emir ve yasaklarına boyun eğmek demektir. Şimdi Allah demiş ki bana namaz kıl. Ben bir Müslüman olarak Allah-u Teala diyor ki namaz kıl. Fakat benim patronum ya da müdürüm ya da devlet diyor ki namaz kılmana müsaade etmiyorum. Namaz kılmayacaksın. Ben de diyorum ki tamam madem devlet patron demiş ki namaz kılma ben de namaz kılmıyorum. Halbuki beni yaratan Allah, suyunu içtiğim Allah, bana meyve sebze gıda nimetler veren Allah anayasasında diyor ki namaz kılacaksın. Allah'ın namaz emrini yerine getirmiyorum. Devletin namaz kılma, patronumun, müdürünümün ya da anne babamın namaz kılma emrini yerine getiriyorum. Demek ki ben o devleti, o patronu, o anne babayı, o kişiyi, o müdürü kendime ilah etmiş olurum. Olmuşum. La ilahe illallah derken yani ey Allah'ım senden başka kimsenin emir ve yasaklarına itaat ve boyun eğmeyeceğim demektir. Allah demiş ki zinaya yaklaşmayın. Zina yasaktır. İçki, kumar şeytanın pis işlerindendir. Yasaktır. Fakat diğer devlet kanun çıkarıyor diyor ki zina serbest, içki serbest, kumar serbest, faiz serbest, çıplaklık serbest. Ben de bu emri kabul edersem, Allah'ın emrini kabul etmesem demek ki o yasaları kendime, o yasayı belirleyen kişileri kendime ilah etmiş olurum. La ilahe illallah demek Allah'ın dışında kimseyi ilah kabul etmeyiz. Allah'ın dışında birçok sahte ilahlar, sahte Rabler vardır. Biz bunların hepsini la diyoruz. La demek hayır demek. Ve yine şehadet ederim yani kalben inanıyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir, peygamberidir. Allah tarafından bize ne getirmişse
ona kayıtsız şartsız itaat ve teslimiyet ediyoruz. Manası budur. Fehmu. Ya çok güzel konuştu ama ya. Helal olsun. Teşekkür ederim. Dinlediğin için teşekkür ederiz. Bir soru daha sorabilir miyim? Yok sorma. Neden? Çıma. Sen böyle sorunca ben karıştırıyorum bak. Unutmak değil mesela benimki. Böyle soru sorulunca gerçekten ben böyle duraksıyorum. Ama şöyle bir şey var bak. Tamam hani hiç aklımda bilmediğin bir soruyu soracağım. Yani değil ki bilmişsin. Bilmediğin bir soruyu soracağım. Zaten sen şimdiye kadar tağut kelimesini duymuş musun? Tağut. Tağut. Evet. Yok. Duymadım. Hayır. Ya bu kadar okulda okumuşsun. İlkokul, ortaokul, lise, belki üniversitede okumuşsun bilmiyorum. Okumuşsun. Bu kadar okuma 20 sene 15 sene okuma içinde hiç tağut kelimesine rastlamamışsın. Peki ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, dershaneler, şunlar bunlar, romanlar, hikayeler, dünya klasikleri falan hepsini okumuşuz. Fakat Allah'ın kitabı bize göndermiş olduğu bu anayasa, bu kitabı okumamışsak hiçbir şey okumamış demektir. Allah diyor ki ben size bir kitap gönderdim. Bu kitapta sizden bahsediyor. Bu kitap sizden bahsediyor. Bu kitapta birçok yerde Allah bize namazı, orucu, zekatı, hacı emrettiği gibi tağutu red ve inkar etmemizi de söylüyor, emrediyor. Allah-u Teala bu kitapta diyor ki ey insanlar tağutu red ve inkar edin. Peki tağut ne ki onu red ve inkar edelim? Yani tağutu önce bir tanıyalım ki onu red ve inkar edelim. Diyor ki bana iman etmeden önce tağutu red ve inkar edin ve bana iman edin. Bakara suresi 256. ayet. İstersen bakabilirsin, maal varsa senin yanında ya da internetten bak. Her kim tağutu red ve inkar ederse ve Allah'a iman ederse o kopmayan sapasağlam bir ipe, bir kulpa tutmuş olur. Demek ki Allah'a iman etmeden önce tağutu red ve inkar etmemiz gerekir. Tağut nedir? Allah'ın dünyasında Allah'ın göndermiş olduğu bu son anayasa Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyin. Allah'ın yasa ve kanun, emir ve yasaklarına zıt kanun belirleyen her kimse haddini aşan birer tağuttur. Tağut demek haddini aşan. Haddi aşmak ne demektir? Allah'ın yasalarını, kurallarını beğenmeyip yasama yetkisini, kanun belirleme yetkisini kendinden gören her kişi tağuttur. Haddini aşan birer tağuttur, sahte ilah ve Rab'dır. Allah diyor ki bunları red ve inkar edin. Şimdi ben Urfa'ya geldim. Senin evine misafir. Ben senin evinin kurallarını çiğnersem, kurallarınızı sizin evinizde belirlemiş olduğunuz kuralları tanımasam, ben canım istediği gibi evde hareket edersem, kalkıp oturursam, istediğimi alıp, istediğimi satıp, istediğimi kurcalayıp o çekmeceleri, dolapları evinizde istediğim gibi hareket edersem, ben haddi aşan bir misafir olmuyor muyum? Haddini aşmış bir misafir. Nerede hemen kapıyı gösterin, hemen beni kapı dışarı, beni kovalarsınız evden. Fakat ben eve geldim misafir. Edeple oturursam, sizin belirlemiş olduğunuz kuralları çiğnemezsem, edepli hareket edersem, siz bana ikram edersiniz evde. Bana hizmet edersiniz. Fakat haddimi aşarsam, müsaade etmediğiniz odalara gidip çıkarsam, müsaade etmediğiniz eşyalarınıza dokunursam, müsaade etmediğiniz çekmeceleri, dolapları karıştırırsam, istediğimi bozup istediğimi yaparsam, siz hemen beni o evden kovarsınız. Allah-u Teala diyor ki benim dünyamda benim göndermiş olduğu yasaları kabul etmeyenler haddini aşmış tağutlardır. Bunları red ve inkar edin.
Firavun Musa döneminde, Musa peygamber döneminde Firavun yani Mısır'ın yöneticisine Firavun deniliyordu. Firavun halkına diyordu ki sizin için benden başka hiçbir ilahınız yoktur. Sizin en büyük Rabbiniz benim diyordu. İlah demek ben sizin ilahınızım derken yani sizin yöneticiniz, yasa belirleyiciniz benim diyordu. Yani benim yasalarıma boyun eğeceksiniz. Musa'nın Rabbinin Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmeyeceksiniz manasında diyordu. Yani tarihte de şimdide de kıyamete kadar da sahte ilahlar ve Rabler yani tağutlar vardır olacaktır. Biz Müslümanlar o tağutları red ve inkar etmemiz gerekir. Red ve inkar etmedikçe biz Müslüman sayılmayız. Her ne kadar dille desen ki ben Müslümanım, günde 1000 defa desen la ilahe illallah Muhammed Resulullah dersen dahi onun gerekliliğini yerine getirmezsen yani tağutları Allah'ın dışındaki yasaları red etmedikçe Müslüman olmaz. Anladın mı Özlem Hanım? Anladım. Çok güzeldi gerçekten. Siz evli misiniz? Melle Bey. Melle mi isminiz? Az mala ama mala. 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 Düzane malaçıya. Mala. Mala. Mala? Nabi mala zani. Arı mala yani hoca. Bu Kürdi mala. Mala ev demek. Na. Mal. Malata. Mala ve malama. Le mala. Tamam. Mala yani hoca, seyda, imam demek. Kürtçe'de mala hoca demek, seyda demek, imam demek. Anladım. Teşekkür ederim. Mele. Yani imam, hoca. Bu Kürdi seydara imam ve mala. Az malama yani az hocama, az imamım. Fehmum? Maşallah. İnşallah hep böyle kalırsın hoca. Sen dedin ki biz diyoruz ki elhamdülillah Müslümanız. Peki Müslüman ne demek bu kelimenin manası? Arapça bir kelimedir. Bunun manası nedir? Müslüman Allah'a ve peygamberlere inanan insandır yani. Olmadı. Ne bu? Müslüman demek Arapça bir kelimedir. Teslim olan kişi demek. Teslim. Kime teslim? Devlete, patrona, şuna buna teslim demek değil. Yani normalde sen kime teslim olursan Müslüman Allah'a teslim olan kişi demek. Yani tamam, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişilere Müslüman denir. Ben Müslümanım yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslimim. Allah demiş ki namaz kıl. Tamam. Ser çaba. Allah demiş ki oruç tut. Ama ben şeyleri söyledim zaten. Ben daha konuşmama müsaade vermedin ki sen hemen pat. Kusura bakma. Tamam. Yo estağfurullah zaten söyledim. Sen namaz kılıyorsun. Tilmeyiz dikeyim. Go tilmeyiz dikeyim. Eznakım ama ben başlamayı düşünüyorum yani. Ya. Haka timri. Hana timri. Çilobi. Tamam düşünüyorum yani inşallah. Zulmeyiz bika. Ya abçan salaytana. Heta fikir düşüncene ki tek hangi kararı bide. Belki nahat bimri. Mezena atışık işlere beşim. Türkçe anlatayım. Türkçe. Yemin ederim sana. Yani ne zamandandır diyorum. Allah şahit. Bak Allah şahittir. Ben mesela gece klaplara da giderdim. Meyhaneye de giderdim. Tövbe ettim. Hani aferin. Kötü bir Allah kabul alışkanlığım etsin. yoktu. Hani giderdim. Sonra evime dönmesini de bilirdim. Ama yani İnşallah o işleri terk ettin. İnşallah onlardan tövbe ettin. Evet. Tamam. Yani Allah kabul etsin. Çok güzel. Aferin. Çoktandır niyet etmişim yani. Hani çoktandır niyet ettim işte kalırım diye. İşte kısmet olursa en yakın zamanda inşallah. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Başımdan gelen bir olayı, şahit olduğum bir olayı sana anlatayım. 2012 yılında ben Diyarbakır bölgesinde ben imamdım. Bir köyde ben imamlık yapıyordum. Fakat şu anda ben imamlıktan ihraç edildim. Resmi imamdım. Biz dedik ki
cami imamı için bir lojman yapacağız misafirler için. Yani imamın evi vardı fakat küçüktü, dedi ki misafirler için bir oda yapacağız. Ustalar geldi. Demirci, kalıpçı ustalar vardı. Bize bir ev yaptılar. 4 tane, 5 tane kalıpçı, demirci ustalar vardı. İçlerinden bir tane genç namaz kılmıyordu. Dedim ki neden namaz kılmıyorsun? Namazını, diğer arkadaşlar kılıyordu. Bir tanesi namaz kılmıyordu. Dedim ki namazını kıl. Neden namaz kılmıyorsun? Ramazan ayına da bir ay kalmıştı. Ramazan ayına bir ay kaldı. Dedi ki valla Seydam, hocam, Ramazan gelince ben niyet etmiştim, Ramazan'ın başlangıcında tövbe edeceğim. Zaten ben nişanlıyım. Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra hem düğünümüzü de yapacağız. Ramazan'ın başında da tövbe edeceğim. Ramazan'ın başında tövbe edeceğim. Orucumu tutacağım, namazıma başlayacağım. Zaten Ramazan'dan sonra da evlenmeyi düşünüyorum, nişanlıdır. Yahu dedim ki, ya bir saniyeye garantimiz yoktur. Bir saniye sonra ne olacaksa nasıl diyorsun ben bir ay, daha Ramazan'a bir ay kalmış. Sen diyorsun ki bir ay sonra ben namaz kılmayı düşünüyorum. Ya ben şimdi susadım, su içeceğim. Belki bu su ile öleceğim. Bir damla su benim boğazıma, nefes boruma gitse ben öldüm. Ya bir aya sen nasıl garanti veriyorsun? Valla dedi ki ben böyle plan proje çizmişim. Her ne kadar söyledim onun aklına gitmedi. Demirci, kalıpçı işlerini bitirdi. Baton sırasına batonu döktük. Bir hafta geçecek. Kalıpçılar baton kuruduktan sonra gelecek. O kalıpları sökecek. Bir hafta geçti. O ustalar geldiler fakat o arkadaş, bahsettiğim arkadaş gelmedi. Dedim ha neden o sizin arkadaşınız? Dedi ki ben Ramazan'da tövbe edeceğim. Namaza başlayacağım. Ramazan'dan sonra evleneceğiz falan. Nereden? Valla dedi ki biz buradan giderken başka bir yerde çalışıyorduk. Bilmem kaç apartman, daire kaçıncı katında biz demir çekiyorduk. O demir, sigara içme, ceza yeriz. Demir elektrik tellerine, demir onun elindedir. Elektrik tellerine demir gidiyor. Şu anda kıstakhanede yoğun bakımdadır. Tamam ölmemiş fakat vücudu hepsi yanmış, kömür gibi. Kömür gibi. Kömür gibi olmuş. Şu anda yoğun bakımdadır, sakattır. Artık yarım insan oldu. Yarım insan. Gitti. Bak aradan 4-5 gün geçmeden ya sigara içersen ceza yeriz ha. Özlem Hanım. Yo. Valla bize ceza veriyor. Birkaç sefer de bana ceza geldi. Hoca. Dengemi ne? Sesi geliyor. Bak. Bak. Şimdi bak bu arkadaş elektrik onu çarptı. Artık evlenmeyi de evlenme projesi de iptal oldu. Namaz kılma, oruçça tutma projesi de iptal oldu. Yani biz diyor ki daha düşüneceğiz. Ya ne zaman düşüneceğiz? Belki şimdi ben öldüm. Hemen tövbe et, hemen namazını kıl ve İslam'ın tesettür emrini ve namaz emrini inşallah yerine getirirsin. Allah-u Teala Nur suresi 31. ayet ve Ahzab suresi 59. ayetlerde de Allah-u Teala diyor ki Müslüman, mümin kadınlara söyle, güzelliklerini gizlesinler, örtülerini başlarından salıversinler, İslam'a uygun bir tesettürle dışarı çıksınlar. İnşallah tövbe edersin, namazına başlarsın. Başka sormak istediğin sorular var mı? Yok, ben gideyim artık. Teşekkür Eyvallah, ederim. teşekkür ederiz dinlediğin için. Mala tava kudeşler razı bin. Yok, aslında ben teşekkür ederim. Güzel Beni şeyler takip et. kattın. Takip et. Tamam. Takip ettin. Ettim. Sen de. Tamam, mala tava. Kudeşler razı bin. Görüşürüz. Allah'a emanet. Haydi ser çaba. Oğur bin. Aleyküm selam. Tamam. Ser çaba. Oğur bin.
بله گلی تماشاوانم مالا وی آوا اوزلم خانم جل خوشک المگو داری کر هنا قد يهبون دهاتن كعمت كتن باصدن وكاقو طز بكعب بور بكبي وكاقو مريشك بكعب روفي بكبي وكاقو مشك بكعب كتكي بكبي باصدن في باصنا دا مالا وي آوا بله أري فان هفالا ويش ميرا بيجن هانت فيها فاك تشكي روتو تعزيرة تشما خبرتي إيه مقوتبانا روتو تعزير بلا نوي إيه أبتشت الكودي بعلمي بانا كابيجن أستخطور أدريد درباس بونغو فا فيك تشكي وكا في قزا كريا دا عربا خدا قزا كريا بريندار روتو تعزير وأستخطور أزبي والله روتو تعزير علينا مزينم دسي خونات ميداز درباس بم أزبي تداوي نكم بلا بمري باش انو قو تختورك ولو بكي تختورك ولو لنخوشيخ وبكي تختورك ولو لنخوشيخ وبكي ويدي او تختور بمري دنيا عالم وين بيجي ياو ها والله سونجي ويبو او تشف فلانا ابتش ديني اسلاميه كما مداخله نكر ابا مر ما ابتش دينه ولا سبي ديني قبولك ما هي ولا احتراز الاسلامي بك اب تداوية إيماني إش تداوية وكيدي فرص الكلام كم شلون خوجا ماشي جانت ثابت شويت بخيراتي تنقول السلام عليكم يا مقود عليكم السلام خوجا تقول لي نابو مقود تجمر نقول تجمر بالسلام عليكم الكلام كم مقود سر شعباراتي جمعة سباسيات تفهم خيلي جمعة ونشتغل زي تشكودي حقي جوالي من ملا ايه كودي عقار يكساقو جلامك سيرش عبارة اهلا وسهلا تعال كده ملا اش ميرديني ما ميرديني صلاة وريز بو مرديني كمان ابو ما حديث اجي خوينا ملا از حديثك اشترى بقينم بالي اي باشا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبي حفت صنف إنسان هنا حفت صنف روجا قيامته دبن سها الله تعالى دخو تعالى سهيج وارچت كي روجا قو سه تنيا جسها قو خده چكري بي بس سهنينا حفت صنف إنسان دبن وي سهيدنا دميدانا محشر دا بلي قو هنا جنة وجهنمي يك او سروكي قو عدالتي بكي سروك مظنكي قو عدالتي بكي ايدي سروكي مالي بي سروكي باجير بي سروكي معيشتيا بي سروكي دولتي بي فرق ناكي سروكي قو دولتي سروكي قو عدالتي بكي عدالت جي اسلامي تشيد بي اب رجا قيامتي دبن عرشي يعني دبن ساها خدي دي ابيك او خورتي قو هرتم دلي وي قلبي وي بجامية بقريداي بي خورتي قو هرتم دلي وي قلبي وي بجامية بقريداي بي او خورتي قو دناب عبادتي الله تعالى دا خورتانيا خو درباس كربي چكور چكچ فرق ناكي يعني خورتانيا قوا د عبادت دا درباس كربي ند حراميا دا يدي عبادت نل ميجروجي تنيا عبادت يعني تشتي حلال بكي تشتي حرام خوشي دور بكي تمام تشتي امر وفرض بين جه او انساني قو خورتكي قو كچك خوشك دعوة زنا إليه بكي وأوجي بأشخدي دو ترسم يعني كوريكا دعوة زنا إليه كتشكي بكي كوريكي خوشك وسبحي دعوة زنا تكليفات زنا إليه كتشكي بكي أو كتشك بي ولا أشخدي دو ترسم الزنا ناكم أبانات بن سار شيخ خديدنا أبو شار بلي كرم كم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام باشا تمام كاغو خالص كان من بلي شد بين ده كاسي شوارع بيشم تمام تمام مالا تمام باش ان شاء الله تمام ان شاء الله تمام
تمام سر چاوم تمام و او انسانی گو بتنه ذکری خودی کربه و ترسا خودی حیصر چاوی ویده هرکی بن و اوی گو بدست راستی صدقه خیره کربه و نشت به دسته چپه پی حسابه یعنی خیره قولی لاش بو خودی کربه اوان حق صنفا روژا قیامت بن ساعر شی خودی دینا نا قویدی گلی کچکم و کرک مساجا جواره بشینه تکلیفا خرابیه جیلو بکن قبول نکن به اش خودی ترسم گلی کرکا دوا اینترنت آده و کچک مساجا جواره شینن کچکی خوشی کوی جواره مساجا شینن و تکلیفا زنای جیلو بکن بیجا به اش خودی ترسم بینا ولاس قبول ناکم ابا انگی روجا قیامت تدبن ساعر شی خودی دی فهمو بله مالا احتمالا تابا خودش ترازی بیتا گهداری کرد فرصت هنا ساعت خوش مالا نه مالا باش بره خدا خواه باش میذار که مالا ایدا باشه سر چاوه